Tiwa kiama ya Kefis Joseph Ntwerwa kinatarĩrĩtie Rais Ruto akinyia Kenya ikare nthiguru ya Singapore erwa kiare no retia Kenya kwa Rais William Ruto kanya kubatungata akiwa mantu yonthe kaya bangaba na kwina mutaratara yuti yomba kurema ukinyanira kuluki na menereti mubunge wa Kiaru Ndindi Nyoro na Rigathi Gachagua akibera bareke na mantu yari na mubango Antony Kadenya aina ripotie. Kagita kala Rais William Ruto athite na mbere kwendia moronto na mubango wayo gutigira ndi ya Kenya ni gukura kiwiti na mbere ta ndi ya Singapore na Malaysia mwikari gitwa nkiamia Kefis Joseph Ruaki leo ni umuriti na kuwatambaru Rais William Ruto na urito bunene Ruaki akiuga ndi ya Kenya no kegukura na balaba karega gukura nayo bagati wa nyuma kulingana na Ntwerwaki Rais William Ruto na kiroto takira rais wa kadhaa ndeni ya Kenya Mwai Kibaki inakyo kia Vision 2030 kiroto kirempa kwa umdigiti itende ya Kenya ikidhina mbere gukura gitumi kinene ndi ya Kenya kwenda mutongoria ta Rais William Ruto. Remove president go the Kenya first world and to vilify we need a leader who can dream. Kibaki ndiandi to dream through Vision 2030. That is why you see transformed in Nairobi. That is why you see transformed Kenya. After Kibaki, it is Ruto who has courage to dream, to make Kenya the first world. William Ruto amefanya kazi, to be honest. Nagethe kwe mtu ina ability osensi ya theni William Ruto. Ena nafasi, nuntu mtu ina madhoania, mtu ina courage. Kulingana na Ntwerwaki moronto jwa Rais William Ruto nikionania kiganu kyo batarubo wa Kenya kuthina mbere kumugwata mbaru ta mutongeri wa ndini ya Kenya. Kinyabu wa kibo ninde mu support zaidi yange yonde nuntu he has courage to dream, he has courage to plan, he has courage kutwikira baba mutetheria in one or the other wikira antu mathwanie no kumbikane. The other day Prime Minister of Malaysia was here. He said what President is saying is doable. Why can't it be done? If Singapore did, if Malaysia did, why can't we do? What we need is a Linda. Amono kagita gaka Ntwerwaki ni amenetia tongoria ile urwale mwikari yitwa kamiti obangane bwa kigina bunge ni neto Ndindi Nyoro amono lele munini wa Rais Rigathi Gachagua atongire bala kugabethirito bakiari lio thoku mitaratara lele kwingone thirikari ya Rais William Ruto. No engage surprise. Young man Ndindi Nyoro, the MP, with all the due respect, yes. Arari chairman yombanje irara cia thaina aracia Kenya nye babutho ana cina abwe ria wa Mnyoro ari DP irara cia thaina aracia so antu bakeo taikaira baba ange nuntu wenu nuntu ko mara methene wonania methena ni inaruko ria urare otogwa inaruko riu aturire ona inaruko antu bakacia bange nuntu ria bakire yoti uwa ni guthuki wa turaturu uwa iguthuki. So Kenya is on the move. Kenya is on the rise. No karaku rise no atiwa nyuma. Ruaki akiulia kariba kaunti ya Meru, Tharaka Nithi amo na Embu kuthina mbere kugwata mbaru Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki. You know, kethe tumite East for the first time tukona mwana umite Mount Kenya East ethwa DP is a atimbita away from the president. Tuwe thirikari no mbe tuwete tukauria ngembe aire ikari kethe bwina mwene nundi pire no boteta kuria mbire nge na president batabele nango mwata time tutikaria ndume turi mbere ngombe to Kithure Kindiki ne akaria ntu to ta mbere twara okaria wetu ni mbitu kwa renge tanga tuthuki kiongo kuma muji muneno Nairobi mbita Antony Rangi wa Kadenya.